Pozdrav svima ljudi. Evo nas u prvoj epizodi novog serijala Papas Frizerija. Najgora igrica ikad. Jej. Evo ga. Zove me Eldox. Evo ga ovdje. Tu je. Pozdrav. Evo ga. Pozdrav. Tu smo. Koji ćemo mi biti? Žensko. Jes, mi ćemo biti Fanny. Katniss. Znate nam mu ne. Posljednja. Stavi BG i da. Znači, može staviti. Može. Continue. Albertos. Skip intro. Intro. Muzika! Jej! Bull Station. Štav, mix. Mikser. To je real. To je real, znam. Jufu. Jo, fuck, u tebe sipat. Evo kako sto! Jej! Možemo staviti ovdje. Sticker order. 5 ljudi ćemo danas kopirat. Znači, mislim, napravit ćeš neko. 5 ljudi i u javu ne mogu zapati. A bit će sve ono. Ne znam. Ovo si da treba. A nije ovo puno nešto, Nije, jel? Dobro, tebe tu stavim, Bull Station, sad. Prebacim. Prebacim tebe ovdje. Sad kad bude Znači, on je noob za ovu igricu, ali valjda će mu pomoći ovaj tutorial. Ja, ne znam igrat to. Dosta, evo ga, ovo sad. Ti, mliko. Sad tebe stavim tu. Izmiksaše. Do pola. Vidite koliko treba ovdje. Piše do pola. Samo na upola. Do pola, eto stiglo ti do pola. Prošlo pola. Evo ga. Tu. Eto mi je napravio. Šta je ova rekla? Tebe. Malo. Ti isto napravio pravi nered. Ja. Bravo ja. Šta je tvoje što si paš? Tebe ću malo. Jupi. Evo ga. To je stvarno mi. Od prilike. Jedna vođer. Jedna vođer. Finish. Sad ovo stavim ovdje ovako. I hoće li se svidjeti? Yes! Uspio sam. Znači još 4 ljudi ćeš. Broj. Dobro, ovo Ej, ovo je evo zatvoreno. A, Halo, zatvaram. Halo, konju. Ne znam, pišite ako vam se sviđa ovaj serijal. Reci koji je video prije ovog. Party Minecraft. Ja. Brzo izlazi Party Minecraft. Vidimo Za 11 minuta piše nama trenutno da će Znači, upload. prvo tu. Pišite ako želite Agar Hrga. Ja i Eldox. Morate posjetiti kanal Eldox obavezno. Znači subscribe. Obavezno. Dopalo je rekao. Svi će dopalo. Dobro ovo. Meni je ovo dobra igrica. Uvijek sam je volio. Ali ozbiljno odgovorim. Šta sam trebao? Tebe. Mako vam ja. Nemoj prepiti. To. Sad čokolada. Ne bi rekao da je to čokolada. Čokolada. I sad šta je rekao? Dvije ta i jedna. Jedna ova. Još jedna ta. Još jedna ova. Dobar. Finish. Jel sve to, finish. Tuder, to. Evo ga. I Toni. Evo ja. Piča. 96 poena. Imam 2 marke. Ti si. Pro. Evo ga najbolji futbaler, najbolji Sladoliralija. Znači reprezentativac Bosne i Hercegovine u košarci. Kako je biti najpopularniji u Bosni i Hercegovini što se tiče košarke, koji ste najskuplji igrač, znači vrijedite na 2-3 markice, kako je to biti? Hvala puno na tim. Što sam odobro?
čokolade. Kako je biti Čokolade. Znači, ovo je treći ili? Nastavljam, evo treći. Ti, korner. Treća, mislim. Mleko. Utah jaz. Ko Blend. prati NBA, obavezno da im tole komentira. Obavezno. To je čet jedan komentar. Ja. I to od nekog i nekog. Good. Dobro. Good, great. I sad mi ti. Trebaš. To. Treba mi čokolada. I sad dajmo. Hajde. Vidim je To liko jesam došao. dobila. Evo je došla. Eto ga, četvrti lik, znači još jednog. Eto je Penny, opet Penny. Završit ćemo 2 dana. Ne znam koliko ćemo liko, ali svaki put po 2 dana. Samo je prvi. Drugi. Jeste ovo je drugo. Može, priličim se. Dobro, nije. Šta im treba? Malo mlijeko. Sad će ti dolaziti puno. Dobro, neće puno. Ovo što ovo mi treba. viski. Ti mi trebam svo vrijeme provjeravati ovo. Jagoda, brzo. Čokolada, brzo. Nije veze. Se ti napunio. Ovo je brži, očigledno. Sad ćemo ovo morat staviti dok se ovo napuni, vidite. Da, stopira. Ne šmrći. Dobro. Jel dok sam je bolestan ljudi. Aha, zima, on je u njegovoj sobi. Puno zima. Nemoj prelutati. Preli. Čokolada, brzo. Bolje ti nemoj ništa stavljati, samo čokolada. Vidimo Mix Station. Jel se ovo napunilo? Nije. Evo čokoladu smo stavili. Sad to... Brzo. Jedna. Ti, hajde brže, finiš to. Nema sam vremena, Bona, Utah jaz, Bona, šta ti? 99 pojena, hajde, nek si men dobro ispala. A ti imaš Bitno mi je sad Mix Station. Malo se prelo, nema veze. To Jagoda. ti... To, Jagoda. sad. Jagoda, ti isprva koja je stražila jagod, hvala. Koje ovo ti je već 5 ili... Neki mi ćemo svaki dan završiti. Po 2. Čokolada. Stavila smo. Niste kao... Jagoda je trebala. Pa i čokolada. Evo i penny plus. Order station. Uj, evo mi gurman došao. Jo, ljudi, spasite se. Gurman zatraži cijelu rađu. Ja, gangster, gamer. Gangster je znači. Ova hoće 3 ovi. Ham. Ti još mora sačekat, to što ovako. Ti još mora sačekat. On će nam tražiti puno. Vidiš da mu je crveno. Nije veze. Ima. Da vidimo šta ti hoćeš. Gurmane. Lasado. Ja, sad ću pola, 2, 3 papira će nam trebati za to. Da li ovaj? Ovo hoćeš starce, pametan. Dobro, ne traži puno čuva. Što je za gurman? Dobar je. Suzdržava se. Vidi li se ono ispred? Ono, Nije još. Sad ću ja na to. Što ti se brže? Kad tebi navale po 5 danas. Kom tu ga snima? Ma nemam pojma i boli me briga. Inače ljudi, nisam vam rekao, vidite da snimam s Hypercamom. Hypercam. Hypercam. 3, verzija. Najnovija. Uz pomoć mene. Jes. Što to ne traži? Ajde, brže. 1, 2. Ajde, brže. Čokolada. Sad. Je tu. I 3 jago.
jedan Jagoda, vidite li, ne znam, hoće, on nije bio u školi. Aha. Nisam već mjesec dana u školi ovdje. Ja, nisam ni ja, ali ne znam kako sam skontu da ovo dobro. Uj, Gurman, nemoj da mi Gurman zezne sad. Uj, upće me. Pa Gurman je duplo manje tražio od ove. I to što kaže, da prasom se sve. I ti još. Jedna. Finish. Eto da vidim. Ne sviđam se. Ej, joj. Koliko ti je dao? 0. 72. Koji je drugi? Šta si dao? Evo naše statističe, 94%. Drugi je. Ti znaš. Continue. Jel to za ovaj I ljudi, epizod? to bilo to što tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Lajkujte video ako vam se svidio. Subscribeujte se na kanal. Kako ovdje posjetite kanal Aldox. I vidimo se u sljedećem klipu. Pa pa. Ćao.